Reka tubwire ikaze ukomeje kubana natwe mu biganiro bitandukanye ni KB250 TV kuri YouTube channel. Nizere ko mumeze neza cyane abantu muri bice bitandukanye by'igihugu. Menya umushahara wa Perezida Kagame n'abandi bayobozi bakuru b'igihugu ni itegeko rya Perezida, iteka rya Perezida nomero 004/01 ryo kuwa 16 z'ukwa 2017 niryo rigena ingano y'imishahara n'ibindi bigenerwa abanyapolitike bakuru b'igihugu n'uburyo bitangwa. Ni iteka ryasohotse mu igazeti ya leta yo kuwa 23 Gashyantare 2017 rikagaragaza ingano y'imishahara aba banyapolitike bakuru b'igihugu bahabwa ndetse n'ibindi biherekeza iyo mishahara. Iryo teka rivuga ko umushahara mbumbe w'abanyapolitike bakuru wiyongeraho 10% buri myaka 5. Abanyapolitike bakuru b'igihugu barimo Perezida wa Repubulika, Perezida wa Sena, Perezida w'umutwe w'abadepite, Minisitiri w'intebe, ba Visi Perezida ba Sena, ba Visi Perezida b'umutwe w'abadepite, abaminisitiri, abanyamabanga ba leta, abandi bagize guverinoma bashobora gushyirwaho na Perezida wa Repubulika, ba guverineri b'intara, umuyobozi w'umujyi wa Kigali, abasenateri n'abadepite. Reka tukubwire bimwe Perezida wa Repubulika agenerwa. Umushahara mbumbe ungana na $6,102 n'amafaranga $756 by'amanyarwanda niwo Perezida wa Repubulika agenerwa na leta buri kwezi. Hejuru y'uyu mushahara anagenerwa inzu yo kubamo ifite ibi byangombwa byose, imodoka 5 z'akazi za buri gihe n'ibyangombwa byazo byose byishyurwa na leta. Umukuru w'igihugu kandi agenerwa amafaranga yo kwakira abashyitsi mu rwego rw'akazi yose yishyurwa na leta. Uburyo bw'itumanaho rigezweho rigizwe na telefone itagendanwa, telefone igendanwa, fax, internet itagendanwa na internet igendanwa, telefone ya satellite, antenne parabolique n'irindi tumanaho ryose rya ngombwa mu biro, mu rugo n'ahandi hose bigaragaye ko ari ngombwa rimufasha kuzuza inshingano ze, byose byishyurwa na leta. Amafaranga akoresha mu rugo angana na $6,500,000 by'amanyarwanda buri kwezi. Amazi n'amashanyarazi byishyurwa na leta ndetse akanahabwa uburinzi buhoraho haba ku kazi, mu rugo ndetse n'ahandi hose. Perezida wa Sena, Perezida w'umutwe w'abadepite na Minisitiri w'intebe. Perezida wa Sena, Perezida w'umutwe w'abadepite na Minisitiri w'intebe bagenerwa buri wese umushahara mbumbe w'umurimo ungana na $1,346 n'amafaranga $156 ya buri kwezi. Buri wese agenerwa kandi inzu yo kubamo ifite ibyangombwa nkenerwa, imodoka imwe y'akazi buri gihe n'ibikenewe byose mu kuyifata neza byishyurwa na leta. Bagenerwa kandi amafaranga yo kwakira abashyitsi mu rwego rw'akazi angana na $600 buri kwezi n'andi nk'ayo yo kwakira abashyitsi mu rugo. Uburyo bw'itumanaho rigezweho mu biro no mu rugo rigizwe na telefone itagendanwa, telefone igendanwa, fax, internet igendanwa n'itagendanwa, telefone ikorana na satellite ndetse na antenne parabolique, byose byishyurwa na leta. Mu bindi harimo amazi n'amashanyarazi, byose byishyurwa na leta ndetse n'uburinzi buhoraho ku kazi, mu rugo n'ahandi hose bibaye ngombwa. Ba Visi Perezida ba Sena, umutwe w'abadepite, abaminisitiri n'abandi bagize guverinoma. Ba Visi Perezida ba Sena, umutwe w'abadepite, abaminisitiri n'abandi bagize guverinoma bashobora gushyirwaho na Perezida wa Repubulika. Bagenerwa buri wese umushahara mbumbe buri kwezi ungana na $2,534 n'amafaranga $861 y'amafaranga y'u Rwanda. Aba kandi bagenerwa ibindi bibafasha gutunganya imirimo bashinzwe, birimo amafaranga y'icumbi angana $500 buri kwezi, ayo kwakira abashyitsi mu rwego rw'akazi angana $300, amafaranga yo kwishyura itumanaho rya telefone, internet na fax byo mu biro angana $100,000 ndetse n'amafaranga y'itumanaho rya telefone angana $40,000 buri kwezi. Ibindi bahabwa birimo $150 ya buri kwezi y'itumanaho rya telefone igendanwa, uburinzi buhoraho ku kazi, mu rugo n'ahandi hose bibaye ngombwa.
bahabwa kandi amafaranga yo kwigurira ibikoresho byo mu nzu angana na miliyoni 5 iyo atangiye imirimo, gusa akaba atangwa rimwe gusa kabone n'ubwo habaho guhindurirwa umwanya w'umurimo. Abanyamabanga ba leta Abanyamabanga ba leta bagenerwa buri wese umushahara mbumbe buri kwezi ungana na miliyoni 2,434 n'amafaranga 616. Ba guverineri b'intara n'umuyobozi w'umujyi wa Kigali bagenerwa buri wese umushahara mbumbe w'umurimo buri kwezi ungana na miliyoni 2,434 n'amafaranga 613 y'amafaranga y'u Rwanda. Buri wese agenerwa kandi ibindi bimufasha gutunganya imirimo, amafaranga y'icumbi angana n'ibihumbi 400 buri kwezi, amafaranga yo kwakira abashyitsi mu rwego rw'akazi angana n'ibihumbi 300, angana n'ibihumbi 100 y'itumanaho rya telefone, fax na internet byo mu biro ndetse n'ibihumbi 40 y'itumanaho rya internet igendanwa. Bahabwa kandi ibihumbi 150 by'amanyarwanda y'itumanaho rya telefone igendanwa, uburinzi buhoraho ku kazi, mu rugo n'ahandi hose bibaye ngombwa, ndetse na miliyoni 5 yo kwigurira ibikoresho byo mu nzu mu gihe atangiye imirimo. Abasenateri n'abadepite Abasenateri bagenerwa buri wese umushahara mbumbe w'umurimo ungana na miliyoni 1,847 n'amafaranga 609 buri kwezi. Abadepite bo bagenerwa angana na miliyoni 1,774 n'amafaranga 540 y'amanyarwanda. Abaperezida ba komisiyo, buri sena n'umutwe w'abadepite buri kwezi bagenerwa buri wese umushahara mbumbe w'ibihumbi 35, naho aba visi perezida b'izo komisiyo bakagenerwa ibihumbi 30. Abasenateri n'abadepite bagenerwa kandi buri wese ibindi bibafasha gutunganya imirimo bashinzwe, birimo amafaranga y'icumbi angana na 150 buri kwezi, mu gihe perezida na visi perezida ba komisiyo bagenerwa buri wese ibihumbi 70 y'itumanaho rya telefone igendanwa buri kwezi. Buri musenateri na buri mudepite bagenerwa ibihumbi 50 y'itumanaho rya telefone igendanwa, 35 yo kwishyura ifatabuguzi rya internet igendanwa ikoreshwa kuri mudasobwa. Ngayo nguko ngiru urutonde rw'amafaranga ahembwa abayobozi bakuru b'igihugu nk'uko iteka rya perezida nomero 004/01 ryo kuwa 16 z'ukwa 2017 rigena imishahara n'ibindi bigenerwa abanyapolitike bakuru b'igihugu n'uburyo bitangwa.